PAODAM mieng tabiri besingbu ahan maktada binitana taram noksa bagloyana kurumjari. Hauzik PAODAM masigi maroyo pau thamjari. Council of Higher Secondary Education Manipur na lauba class 12 ki parikha ki phol lauthokre. Ngasi ayuk sekon na thokiba thodok pau lauba changluba paumiyani security personnel na phubudagi sokle. Relief camp singda mateng leptana pinari. Loinana lupa lising ani chatpi notching September 19 phawbada sindokpa yabagi matam piri. Mapungoi ba pau lobirase. Council of Higher Secondary Education Manipur ko semna lauba handak sahi lising ani kulumdoigi class 12 ke higher secondary examination ki phol Education Minister T.S. Basanta Kumar na lauthokre. Stream ahum leiba parikha asida science stream gi oina Uripok Basaspati lekai de leiba Heritage Convent ki mahiroi haingang mayai lekai dagi Thoksom Romeo amadi Sophia ngangong gi machanupi Ria Thoksom na first Changangai Usekonda leiba Comet School gi mahiroi Kaisamthong Elangbam lekai lera asobadagi Johnson Chungkham amadi Abha Mesna gi masanupi Kelina Sungkhamna second aduga Extra East School Ghari gi mahiroi Hairangoi Thong Bazar Ahibam Leiraktagi Posangbam Geheshor amadi Thongam Chanu Lalai Magi masanupa Lincoln Leishem Posangbamna third takhi Science stream asida Kakching district ki oina punba mahiroi mapan position da yauri makhoi adudi fourth position da Harvard School changangai gi mahiroi Kakching sumak lekai dagi Khetrimayum Premchandra amadi Salam Roji ki masanupi Patricia Khetri atai position lor krabasing di Pinewood View School Langol gi mahiroi 12th position Kakching ningthau lekai dagi Thoksom Romendro amadi M Subhasini gi masanupi Thoksom Silki 14th position da Imprint Science Academy changangai gi mahiroi Hianglam Hiran Maidagi P Ina amadi P Ongbi Menau Devi gi masanupa Pebam Dayamu amadi atopa 14th position holder Pioneer Academy Bamon Kampugi Mahiroi Kakching Mayai Lekai dagi Naurem Kumar amadi Naurem Jamuna gi masanupi Naurem Jennifer 18th position holder da Messi Explorer Academy changangai Usekon gi mahiroi Langmaidong Maning Awang Lekai dagi Y Ibom Cha amadi Pakpi gi masanupa Yumnam Hemlan 19th position holder da Comet School changangai Usekon gi mahiroi Kakching Mayai Lekai dagi Yengkhom Santosh Kumar amadi Nirmala gi masanupi Yengkhom Natasha amadi 20th position da Harvard School changangai Usekon mahiroi Ahum Kakching Pazi lekai dagi Yengkhom Birbandhu amadi Naurem Sangita gi masanupi Yengkhom Ashina Kakching Sumang lekai dagi Nomaithem Modusandra amadi Memsa gi masanupa Dhanaras Nomaithem amadi Sugunu Moirangthem lekai dagi Nomaithem Nando amadi Sakuntala gi masanupa Lanthoiba Nomaithem ni Department of Education as a whole, right from Commissioner down to Director, down to the Council, Council of Higher Secondary, and most of all, I would like to give credit to the teachers and the students. The students who worked hard and the teachers who guided them. And the administrative setup that was required was given by the department officials day and night. At night, even at 12 o'clock, our director used to go to the specialized coaching to see how the boys and girls are doing. They were given good diet, they were made to exercise in the morning, and then they were made to study throughout the day. And the best teachers of our, on a voluntary basis, they all came and gave guidance to the students, and that is why the results have seen a marked improvement this year. Thank you. Science stream da fourth position takrabi Patricia Khetrina Mahakna class 12 parikha sida marishuba position da lakpa ngamba sida harau tayamba phongdokpaga iroinana makha tabada maha engineering tambagi apamba phongdorakhi fourth position tarko se yam harawe smart tarkani di thazaro de kaislo tasina yam harawe aduga makha taba aigi line haragati advance khallaga engineering line da chatke di khalle
Class 12 की परीक्षा सिदा आर्ट्स स्ट्रीम की ओइना मकोंग मथंग ताख्रबा सिंगदी फर्स्ट पोजीशन दा टीजी हायर सेकेंडरी स्कूल इम्फाल की महिरोई नौरेम लेकाई अवांगदगी एन भूमेश्वर अमदी संगीता की मसानुपी पुष्पा नौरेम सेकेंड पोजीशन दना इनलाइटन नॉलेज हायर सेकेंडरी स्कूल संगाकफम की महिरोई सगोलवन तेरा अमुदोन अखाम लेकाई दगी चुंखांग कोटेश्वर अमदी प्रेमोलता की मसानुपी दमेंटी अमदी टीजी हायर सेकेंडरी स्कूल महिरोई सामुरो अवांग लेकाई दगी अथोकपम जितेन अमदी बेने लागी मसानुपी तुलसी प्रिया अथोकपमना थर्ड ताकी स्ट्रीम असिदा कक्सिंग डिस्ट्रिक्ट की ओइना महिरोय अहम पोजीशन दा यावरी मखोय अहम अदुगी मनुंगदा फोर्थ पोजीशन दा मसिमनाव अनि यूनाको स्कूल एक्सेलेंस इन एजुकेशन चनुरा बाजार नंबोल की महिरोय कक्सिंग मोइरांगथेम लेकाई एलपी स्कूल परेंगदगी मोइरांगथेम राजेश्वर अमदी नौरेम मेमथोय की मसानुपा अनि आकाश मोइरांगथेम अमदी अल्बर्ट मोइरांगथेमनी अदुगा 10 पोजीशन दना इनलाइटन नॉलेज हायर सेकेंडरी स्कूल संगाकफम की महिरोय सेरो मखा लेकाई दगी वाई इंद्रजित अमदी अनिता की मसानुपा येंद्रेमबम मैराबा मैतैनी मसिदा नतना कमर्स स्ट्रीम दा मकोक मथंग ताख्रबसिंगदा टीजी हायर सेकेंडरी स्कूल की महिरोय टेंथा कोंगबाल दगी एन हेनरी अमदी सत्यप्रिया की मसानुपी रास ब्रिंदा नौरेमना फर्स्ट SDGJM हायर सेकेंडरी स्कूल की महिरोय थौबाल ओक्रम दगी एन रंजित अमदी एम टोम्बी की मचानुपा आइंस्टाइन निगोमबम अमदी सेकेंड पोजीशन अमदी संगाई हायर सेकेंडरी स्कूल सुम्ब्रई मखोंगी महिरोय अवांग सेगमाई लाइपत्तगी वारीबम दिरंगी मसानुपा वारीबम देवराज न थर्ड ताकी एंटरप्रेन्योर अमा ओइदुना मणिपुर की सोथदुना लेरिबा इकोनॉमी असि खरदंग ओइरबसु फगहनिबगी पांदम लेबना कॉमर्स लौबनी मखाताना मणिपुर की मपाना सतुना बीकॉम तमननबा पांदम लई एग्जाम असदा टॉपर अमोइना माइ पालकपा सिदा क्रेडिट टी अपोकपा ममा मपा अमदी ओजा सिंग द पिनिंगी ख्वाइदगी नुंगाइबा मिकुब हाइरगदी अपोकपी ममाना करिगुंबदा एग्जाम असिदा टॉपर ओइरक्लबदी सर्गदा खुदना लांबा फंगले खनगनी हाइना ममाना खंजखिबा पांबा दु निंगबा थुंगनबा ngamba asima ख्वाइदगी हेना नुंगाइजै हाइना ngasi फोल लाउथोकिबा क्लास 12 की एग्जाम दा कॉमर्स दा मणिपुर पुंबगी मको ओइरख्रबी थौबाल डिस्ट्रिक्ट की टेंथा खोंगबानदगी टीजी हायर सेकेंडरी स्कूल इम्फाल की महिरोय रास ब्रिंदा नौरेमना फोंदोरकली रास ब्रिंदा नौरेम मखाताना फोंदोरकपदा लाइरिक हैबा हाइबसिदी यामना तंगाई फदबा अमा ओइबना नहा ओइरिबा महिरोय सिंगना नोंमगी लेप्तना लाइरिक ngahakta ओइरबसु पाबियु महाकी ओइनदी क्लास यावबा नुमिता नोंमदा पुंग 3-9 लाइरिक पाई अदुबो क्लास लाइतबा नुमिति नोंमदा पुंग 12-13 फावबा पाई ममा मपा ओइबा सिंगना मचा ओइबा सिंगी अपाम्बा खंगना मखोइना पामजबा सब्जेक्ट नत्रगा लम मदुदा सपोर्ट तहनिंगी ममा मपा ओइबा सिंग खक्तगी अपाम्बदा सतपदी पामजदे ममा मपा अमदी मचा अहुमगी मरक्ता यामना ज्ञान ताना फिरेप लहोनिंगी हाइरदुना महिरोय सिंगना मोबाइल की कानाबा दु खक्नतना कानादबा हिरमदा मोबाइल सिजनबा तौबिगनु हाइनसु फोंदोरखी खंगौदना थोगलिबा कांगलुकी इरांग असना महिरोय कया यावना मणिपुरदा लेरिबा मिपुंग खुदिंगदा अचौबा अवाबा मायोक्नबा मरमना कांगलुकी इरांग असिबुसु अथुबा मतमदा लोइसिनखिबा ओइसनु हाइनसु रास ब्रिंदा नौरेमना फोंदोरखी सोखलीजे प्रजा अखोई नाक्तदा वारे अदुम जाना थंगनबदजु फंगते अदगी हौजे स्कूल मैमजु मई थाबा खोपा मैम तौरे अदगी अखोई 12 लोरगसु तोंगाना अतोपा कोर्स तंबा मैम लेको आइजु इसाजु दुम टेली तमजैबा अदुमाइना इरांजिना मरम वर्गा अदुम अदुमाइन तंबदुजु लेफलेबा अदुना इरांजिना दि फन्या मांगजलेना हाइजनी रास ब्रिंदा नौरेमना चाउना माइ पालकपसदा रास ब्रिंदा नौरेंगी अपोकपा मदी अपोकपी अनिनसु अपेनबा वाफों कयासु फोंदोरखी हेंगलेप एसीगी एक्स एमएलए टी हाउकिप न लुसिंगलगा ngasi सेकोंड लेबा ट्राइबल मार्केट खुलाई उतुना अकी अखंग पिरमबदगी अचौबा इरांग अमा थोखरे मदुदा इरांग अदुबो कवरेज तौबा संगलुबा पाउमी अहुमदा सिंगदा करिशु तौबा ngamdraba सेंट्रल फोर्स ओइरिबा एआर अमदी जेटी रेजिमेंट खुद थारकपदगी असोपन नंखरे हाइरी पास मखाताना हाई ngasi ayu anganbada सेकोंड लेबा कुकी खरना मखुत खुलाई पाइरगा थोलक्तुना सेकोंड हांगलिबा ट्राइबल मार्केट सी मखोई कुकी खक्तगी ओइगदबनी हाइना अकी अखंग पीबदनतना दुकान कयादा संगदुना नोंमई उल्लगा दुकान हांगबा यारोय हाइना अथिंगबा पिरखरे
madudagi khoisaunarba miyamna tholakuna akanba mawongda irang thoki amadi ex MLA TT Haukip yauna khulai paiduna tholakpa miyoi ani amaga state force na phagatkre Amaromda irang asibu coverage toba sangluba NI gi video journalist amadi Mami TV gi paumi ani JT regiment amadi AR na saina kanbada natana paumi singna litliba press jacket phauba munduna lokthokki thawdok thopa maduda Impal East Police Amadi Commando Personnel Lerambana Paumi Singadu Kahena Kudong Tiba Tokadabadagi Kanbang Amhoki Amadi Central Force ka Police ki Makok Thongbo Officer ga Muknaki Amaromda JT Regiment Amadi AR gi Maikai dagi Miyangi Mob Adu Namthana Bahonabada Life Round Kaya Sukap ki Amadi Konung Mamang Traffic Point ta Thomjilakpa Miyam Tankhaina ba Mok Bomna Singba Kap ki Bagaloyana Miyoy Kaya Lathi Charge Tobada Asoapan Kaya Marumsu Yauki Chief Minister N. Birena Hai Lengas na Stay Sida Santi Nungshi Janaba Hanjilana Balokopaya Tabak Kudimak Lokatli Lengas na Lamdam Salariba Kanglub Jati Kudimangak Senaba Madi Hanagum Puna Himinaba Honari Wapama Singa Chief Minister N. Birena Chief Minister Secretary Ta Pangtokpa Paugimi Pamada Pongdo Kibani Mahana Makata Kibada Stay Sigi Tongan Tonga Pangkarada Togdok Macha Macha Natana Stay Sigi Mahosagi Punsida Hanjilakli Masi Security Force na Matam Chana Kut Tingjin Bamadi Miyangi Matek na Mahosagi Punsida Hanjil halakpang ambadani lengak asida state sigi mipong khudima asoyangam yaudana ngak senduna thamnaba kanna honari loyana state sibu shanti hanjilana ba honabada lamdam asida deploy toriba security force na loriba thodang busu CM na apenba phongdorakli ngasigi pawgi miphamada works minister Govindas Konthojam water resource minister Awangba Nyumai IPI minister Dr Sapam Ranjan education minister TS Basanta Kumar adai MLA kayasu saruk yaki Ngasi ayu news account the Tokiba Todokta Muyani Shire Haibagi Wapamasi Aran Baniamasung Kanagumba Mata Sopan Tokiba Mata Late Wapamasi Tongani Miana Taja Bigino News account area si Jose law and order situation control Toduna Lady Haina Central Control Room in Jas AK Jaljit and Tadarak Pasirol Amana Hairi Manipura Toliba Kanluki Irang as number Moraga Pamka, the Lanjalak Pamiang, Changja Pampiriba, Taubalamati Kaksing District Tongan Tongan Pam Singda Hangliba Relief Camp Singda, Ngasi, Outer Manipur Parliamentary Constituency da Mirep Oinabasem Sariba, Social Worker Dr. Elishan Abomayamadi, Sing Tam Women Development Association in Maika de Gising Yauna, Sana Tanaba Polam Sing Koina Satuna Tengbang Pikre, Ngasi Tengbang Pikra Pam Singadudi, Tobal District Kodom Pope Sport Complex Wangjing, Lamding High Secondary School, Pioneer Club Wangjing Hodamba Amadi, Youth Voluntary Association Wangjing Bazar da Hangliba, Relief Camp Sing Amadi, Kaksing District Oina, Kaksing Makhalekai de Laiba Grace Cotes Academy Kaksing Masong, Kaksing High Secondary School da Hangliba Relief Camp ni. Ngasigi Tengbang Pibaduga Marilena Dr. Elishan Abomay na Pongdorapada, Manipur da Leminari ba Kangluk Kudingma Sing Gimini, Tamgimini Haiba Laitana, Amuhana Nungshina Leminaba Matautai, Ekoi Punaba Isorgi Masangantani, Katnaba Habasi Apabatabak Nate, Atuba Matamda Ekoi Kudimagna, Hanagi Mahosagi Punsida Nungsizana Leminaba Honaminasi Haina, Apil Torakli. Manipur haiba si Jingi mi tamgi mi haiba leitadana aikoi nungsi chana na amuk leiminaba haiba si yam mathau tai adu aikoi shogi masa singni amaga nungsinaba khatnaba haiba si afaba thabak nate aduna koi shanti gi paujel si pijari adaga athuba manungda aikoi mioi khudingmak si koi peace si puraknaba adaga aikoi normal Waina amu hingbasi sarkar oye haibasi agi paujel jadun pise Kaksing Assembly Constituency ke MLA na Chairman Oiduna Semkiba Peace Committee na Sinduna Grace Cotes Academy Kaksing da Hangliba Relief Camp ta Lanai Mioi Sangstan Organization kaya na mateng panglakli Saliba tha sige hokiba tangkundai kunithoi phawbada mateng panglakiba singi manungda Kaksing District Administration Kaksing SCG FPS Agency Kaksing District Angling Association BYSWSC Bijoypur Kaksing Christian Youth Association Representatives of Lois Roll Kaksing SWSC Kaksing Mayalai kaya madi atayang pamsing dagi yauna Lanai Mioi kaya su yauri
Committee for Peace and Social Harmony Kaksing na sinduna Kaksing Higher Secondary School da hangliba relief camp ta ngasisu mateng kaya panglaki mateng panglaki bagi manungda Directorate of Education S na JETO Kaksing ikutang da book pencil sports materials sing representatives of Lois role Kaksing na lupa lising mga amutoy optical eye care Kaksing bazar na ngasing numidangi sak amasung nga kezi ni punitoy piraki relief camp asida hauze miyoy marfumapal layri Manipur State Rural Livelihood Mission and RSETI की टीम अमना कक्सिंग हायर सेकेंडरी स्कूल दा लेरिबा रिलीफ कैंप ता अवेयरनेस प्रोग्राम ऑन स्किल डेवलपमेंट अमंग असि पांगथोखरे थरमदुदा कक्सिंग हायर सेकेंडरी स्कूल अमसुंग ग्रेस कोटेस एकेडमी कक्सिंग दा लेरिबा रिलीफ कैंप सिंगी इड मैचिंग शरुक याखी रिसोर्स पर्सन सिंगना हाईलाइट तोखिबा टॉपिक सिंगदी प्री ट्रेड स्पेसिफिक ट्रेनिंग प्लेसमेंट अमसुंग एंटरप्रेन्योरशिप स्किल ने ngasi ge program adu rural self employment training institute RSETI कक्सिंग अमसुंग मणिपुर स्टेट रूरल लाइवलीहुड मिशन डिपार्टमेंट ऑफ RDNPR गवर्नमेंट ऑफ मणिपुर ना खुसम नदुना सिनबनी रिसोर्स पर्सन सिंग ओइना वांगांग खिबसिंगना थेमसन खालिंग डायरेक्टर RSETI कक्सिंग एन किरण कुमार SMM स्टेट मिशन मैनेजर खंबा रोंगलो SMM MSRLM skills अमसुंग ngangbam लोयांगंबा डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर स्किल्स कक्सिंग ने थासिगे होखिबा तांग अहुमदगे हौदुना मणिपुर गे मफम क्यादा कांगलुप अनिगे मरक्ता पामदबा थौदोक थोखरा मतुंगदा होखिबा तांग मरिगे नुमिदांगदा कक्सिंगदा हौरकिबा मियांगे इहौ लाक्सिनबा पुलिस ना टियर गैस अमदी रबर बुलेट कापदा रबर बुलेट ना मकोकता पानबदगी सोखिबा कक्सिंग सुमांग लेकाई पंजाव परेंगदगी यंखोम मेंजरदा कक्सिंग वाइरीदा लेबा क्लब तरुक यापुनबा यूनाइटेड क्लब ऑर्गेनाइजेशन कक्सिंग वाइरीदा सेल गी मतेंग पांगख्रे यंखोम मेंजर चाहि कुनिपाना पोकपा यंखोम बेदा असि रबर बुलेट ना मकोकता पानबदगी सिजा हॉस्पिटल गे ICU दा लाइक नरुरबा मतुंगदा हौजे हौजे कैरक ममांग लेकाइदा लेबा माकी लोइनाबिगी मपामदा लेरी हाना सु लायंग बदा यामलबा सेंफम संगलखरबा मतुंगदा हौजिकसु मखाताना लायंग बगी तंगाई फदना लेरी अदुबो माकी इमुंग असि लेते लाइरा इमुंग ओइबना लायंग बदा सेल थुंगी अवाबा मायोकनरी अवाबा सिगी खलगा कक्सिंग वाइरीदा लेबा तोंगान तोंगांबा क्लब तरु हाइबदी कक्सिंग पॉपुलर स्पोर्टिंग क्लब एडवांस वॉलंटियर ऑर्गेनाइजेशन कक्सिंग टाउन क्लब सेना एथलेट्स ऑर्गेनाइजेशन यूथ यूनियन क्लब अमदी आइडल एसोसिएशन पुलगा सेंबा यूनाइटेड क्लब्स ऑर्गेनाइजेशन कक्सिंग वाइरी की कांगबुना ngasi ayuk कैरेक्टर चतुना यंखोम मेंजोरदा लुपा लिसिंग 13 मतेंग पांखिबनी हाइरी चाही कयागी ममांगदगी लमदमस्ता शांति अमदी अपुनबगी सक्तों कायदनबा कोकोमिना होनदुना लाकपनी लोयना हंदकी इरांग असलसु शांति हंजलकनबा हाइदुना अपील कया तौदुना लाकपनी अदुबो सेंटरना थारकलिबा फोर्सिंग असना तौरिबा थबक थोरमसिंग असना मरम ओइरगा कोकोमिना प्रजा मियांग खुसमनरगा इहो हौरकपा याना लेरे हाइना कोकोमिगी कोऑर्डिनेटर जितेंद्र निंगोंबना फोंदोखरे उरीपोक्ता लेबा कोकोमी के ऑफिस ता पांथोकिबा पाउगी मिफामदा महाना मखाता दुना हाई शांति पुरना होनरिबा सिदा शांति लाकपगी महुता चिंग्यादा लेरिबा मफम कयादा ngahak leitena कुकी सिंगने इरांग हौरी मसिदा सुनतना ngarang kadangban moidang pokta कुकी सिंगना खुलाई सिजनारकपदगी असोपन कया यावरे ngasi su खुलाई पाइबा कुकी ला लौबसिना सेकोंदा लेरिबा ट्राइबल मार्केट असि मखोगी ओइनाबा होनरकपदगी चाउना मुकनाबा थोखरे हौजिक लेरिबा सरंगनाबा सि शांति पुरनाबा हानबोइना सुदा लेरिबा कुकी मिलिटेंट सिंह मसा मसा की डिजिनेटेड कैंप ता हंजिनबा अहानबो ओइना थौदांग पाइखतकदबनी हाइना मियाम अमदी CSO कयाना लाउरी हाइरिबो वफम असे स्टे अमदी सेंट्रल गवर्नमेंट कदाई फाउबा थबकता ओंथोकलबगे हाइबसिना वहंग अमा ओइरी लोइना स्टे अमदी सेंट्रल गवर्नमेंट तंपाकी मिचम प्रजा सिंह दे येंगलिबा मियेंग असि करिनो हाइबसिसु वहंग ओइरी लेकाई ngangnaba लेजरिबा लोकल वॉलंटियर सिंगदा ओनसिलगा सेंट्रल फोर्स सिंगना रिलीफ कैंप ता संगदुना ऑपरेशन चथबा हाइबसि करी वखलोंदनो सेंटर ना थारकलिबा यामलबा सिक्योरिटी फोर्स सिंगना सिंगी जगह सिंगदा पेट्रोलिंग निंथिना सटलगा करिगी इहोसी लाक्सिन बंगमद्रिबनो मियाम थाजबा थमलिबा अहोंगबासि पुरक्त्रबदी अहेनबा इहो लाकनी हाइखी कोकोमिना सिगी फुजी योरबतारगदी शांति रखागी मोयबपिउना नाना होनजबसे मसिगी मयोक्ता मियाम सिंगा खुसुमनरगा एकोइना लेबाक मुंद्रगदी एकोइना लेबाक नाक्सरगी हाइबी वफुम फाउ लोक याय कोलम थमजगे अदुमनमुची येंगदा अफबा हुजुमुदी लेबा मियामने फेनदबा तखलिबा मयामसे अथुबुदुना तोबिकनि आनि थाजु सुलै करिगुंबा तोबिरत्रगदी अहोम खर कोबिरत्रगदी मनिपुर गवर्नमेंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट की मथकता मनिपुर मियामा अरु वफुम मयाम थम कुसुया यावसी कोकोमी मागेदी थमजे
Yambem apunba mera paibi lup amadi yambem apunba lup anina sinduna ngasi yaripo yambem leimangda miyamna wakat mifam jathakre kokomigi makha jathaki ba wakat mifam aduda Manipur National Register of Citizen NRC athuba matamda chatna halu Manipur thugaiba yaroi Manipur gi apunba gi saktam kaiba yaroi lanjalakpa sing athuba matamda resettlement to halu suspension operation su kudakta hando u habina singba pleka sing paiki amadi wakat mifam loisalakpada kholau oinasu lauki Ngasigi wakai pamaduda sarugya kiba yambem apun baluki chairman sana sam jugindro na hai Manipur tangdu laitaba purakna balengana singgadabani Manipur thugaina basiliba MLA taragi mathakta constitution gi lokhapam thokpa thabak sing lokhatkadabani habina sing bawafam kyasu phongdarakhi Manipur gi apun ba saktam kai bi yaroi akoi gi kuki MLA tara sharan turan tauba apoi press note thokpa press release tauba adu MLA tara do product lokho disqualify taubiu aduga su da laiba kuki singa che masi akoi su se akoi lokhopiu aduga NRC Manipur da sana hanbiu aduga akoi gi mitop singa che Manipur gi khantok tona lehanbi ganu maram de akoi gi makhoi punamak singa sina akoi gi tv da sina rakpadagi ni Makata na Zanaroi Haina Lautokraba Lupali Singanigi Bank Note Asi RBI Act 1934 gi Section 24(1) gi Makada Lisingani Tara Taruki November da Puthokibani Adu Moinaba Lisingani Tara Nipan Tara Panda RBI na Lupali Singani Satpi Bank Note number left ki Lisingani Tara Taraki Mars Mamangda Lupali Singani Satpi Asi Chada Marpumapan Thadoki Lisingani Tara Nipangi Mars Kuntra Mathoida Pangba report ta Lupali Singani Satpi Asi Lupa Lakh Taruk Dasmik Taret ahum circulate tauki adumoinamak lisingani kulumdogi Mars kuntra mathoi phawbada sada tara dasmik nipan khaktamak circulate tauki Central Bank ki clean note policy gi makhada lupa lisingani gi bank note lothoki RBI gi clean note policy gi pandamdi afaba quality currency note sing puthokpani afaba magul laiba currency note amak miyamda piu haina RBI na bank sing da paktak piki currency note sing da karimata isindana basu miyamda khangan ki India ki khwaidagi sauba the State Bank of India SBI na lupa lising ani satpigi note change tobada natraga deposit tobada slip dakar oidre haina ngarang clarify tokre lising ani satpigi lupa lising kun phawba nomada change toba yagani hairi change tobagi matamasi May kulumdoi horaga September kuntra phawba yagani deadline gi matamasi sangdolakpa yai hairi hojare bada maroya pamuka na pijari Council of Higher Secondary Education Manipur na lauba class 12 ki parikha gi phol lauthokre ngasi ayuk seko na thokiba thodok pauloba samluba paumiyani security personnel approve sokle relief camp sing da mateng leptana pinari loinana lupa lising ani chatpi notching September kuntra phawbada sindokpa yabagi matam piri ngasi gi de paudam pijaba matang solution jare miyeng tabiri basingbu amuka na kurumjari